ono enyina yenti mampani wo mena nimra ho ye wi a ye beko amanone na abeto dwase Hollywood director ba ko ya woni ne hokeni ye bomo amane se wo mo ahwere wo mo nkwa wo mu fie no sesi a ye kasa ye de owura ba ko wono nso akwakopie mu ewo emra no animu a sade enkomo no te no ye de mu nkyeremu ebebrem anopai akenkanfo no triple A mine ajapi APAM DADAA meneminuaba ADWOA ASARE afei yanje bre ensem no enkyeremu ankasa enie asoye ye hye ensase na afei asase mu nepa oboade de adomo mai en wo mo de atu dwase ensem adom kuma no wo mai emrase bedwam wo mo ekeka se beya onunyamfo Emmanuel Amakofi bua ya wo yeso afọ wodasa asoye no ano yempam no anase wono ankasa kora emfa ne dibre ento babi no asoye no ekyiremu se sansem no eyade se enyina so papa bia enim enti domkuma no esese wo mkope babi tina kora na wo mo de betu dwase nansemu entamu lithium agreement ya aban no wo mo de koto wo mai mrase bedwam ebetu dwase wo mo bobo hu hwehwe se de nneoma esifo ekọ na esese agreement no wo mo san etwe san sanse nneema bebre wo hono a na entwaye ewo saa agreement no emu na eba ne saa no domkuma no ekiremu se lance minister Emmanuel Amakofi bua senke yade a woye n'adwuma yie ena wo hunu se da bi ade ya wo mode bai enya de anke betimi aboa anka de di kan kora no wo mantu saa anamo no ena asem ne ba ye no kora no se osoafo no sebe wo beye din watie de wo mo kan da bi ena wo san gigina mu dendere so o agreement ne de yade e beboa na mfaso de bebre na wo mu akire wo mo hwehwe mu wo mu se da bi saa de we no wo man twe ansan a yade bi a ede wo haw ebebre wo mayi yefuma gudie etuo no enti wo mo etwen saa agreement no sanye na wo mo friends emtwofo nhie mu na dokuma no ede tu dwasese wo soafo no anya de etene de a esese aban no eyi na di ede free nnwumadi ya wodie hu sanse adwuma no enya de obetimi aye na we hu na media relations officer e wo lance ministry ho pa kwesi Shandoff enso aba beche mu se de domkuma no kana de enyina so obi ya enim interaction with civil society organizations who share varied perspectives on how the deal can be made better. Just yesterday, for example, myself, together with other colleagues from the ministry, represented the minister at a community engagement in Iwoya and adjoining communities, all in the bid to gather more perspectives and make the bill, the draft as it were, more beneficial to the country. And so for the fact that processes are still ongoing with the aim of making the agreement extremely beneficial, is it not curious, I mean, for anybody to wake up and say that the minister has failed, therefore the minister who is shepherding the agreement should be allowed to go? It doesn't, with the greatest of respect, appeal to logic and reasoning, and that is why for us here at the ministry, we believe that that call should be outrightly dismissed. Ene ya ikoti esesi yi media relations officer ewo asoya ehwensase ensem so pa kwesi Shandoff ensase no de yesisi so adan awie na eho na yekuro abribia ya fi ba ho enti wonu ma tetim no ewo se yetimi de yenhuni se de be na nyare wa binu ma nam fi so no emma metoa yen na agya emesese yade hye nkobreko a yaduane esi pono so eno se ho nti da ba ne tena se din no wo hwe no wo se da bi ewo se wode hyehye bi ba se de be yo na bra ye brebu fa so ye pressure ne nyina ne pa ye pentem aye adwuma pe bibia ba fie no ye besan so nya dabi ne ye de besiesie ye mpotamu enti wode National Sanitation Day bai wode ba wi a wo mpa ho ntoma no wo che se bosome no ekwa wiye bia memende twa to ye mfa nsiesie nanso anu nko ana nso ewie no na aba ya to so mienu bai no wasa apa foforo ho ntoma eno ye frɛ ne National Sanitation Week ende na watwe no mu no ye siesie saa enti wo mo sha se memene da ba ko bia e besene ye no wo mugusu a wo munwi na ne na soafo a won na hwe apaya ma mu nkrunkuma mpuntuo so yewura Ahmed Ibrahim wo ba besra nkran mro no bie ene wo chese ba bi esumu wo ni nyina wo mon kan ya beba ma hwa yefuru ban na mmom saa pra na ye pra sese ye mpotamu no enkwa yese memene da etwa boso men ne tronko ana na efiri ase enko na ebeya na dwu nyina da na adoma boa
ama enema koye nti sɛ de no wo si kyerɛkyerɛ mu no na yɛnsa ntwerɛfo ni gina ne nkyɛn deda. The National Sanitation Week started from Saturday, still continues, and we are doing sale till Saturday. By Saturday, everywhere should not just be clean, it must be clean and bright. So much as we are doing the National Sanitation Week, all regional ministers are distributing street lights to all the MMDCs. We are brightening the entire nation and we are cleaning the entire. So it's not only Greater Accra that we are sweeping, and it's not only Greater Accra that we are distributing street lights. We promise that this will be done, and we are doing it. The presidency has not spared us. He keeps on reminding us. And God being so good, the hotline for the National Complaint Center is almost done. The consultants is at site now, training those who are going to be operating the 10 computers, receiving calls and receiving reports from the various metropolis. We promise that one will be done before Christmas. God be so, it is done. Ena wasade to aso che we no nkonkoye se enkranko be bia wo mayimu ya abaya krachefo wo bia no wono mo nso saada ene beko ewie no wo se abana sande motokura mema se wo mo ntimi mmɔ ho bra enhwe ngu sampa apra na ekoso asiesie no ekoso ba bia se yedo no yedo gota ese tetim no wo mo tetete na eno nso sade wo kan no ni. The motorbikes have also been procured and labeled to be given to people who will be monitoring the places and be calling us to the call center and be giving us, oh, this place there are waste here, this place is dirty and that thing. The patrol team, motorbikes for patrol team, they are all completed. Then the sweepers that are going to sweep the streets and wash the streets. That is what we are going to do from Thursday going. But it doesn't mean after Saturday we are not going to clean. We are going to continue. We want to do what we call 24-hour sanitation. In the daytime like this, because of congestion, sometimes it's difficult to enter because of the traffic. So we will devise and strategize. The sweepers will be sweeping the strategic places and, if possible, washing them. So we'll have to devise and restrategize. Ene a woti ye yesoafo a wo hwe enkronkuma mpuntuo eso Yewura Ahmed Ibrahim. Once for Emunatiwa East District Security Council a DAISEC no womo ebokoko se wombe sorry edi etia enipa binum ne adwumaku a ene emfa ho womo a womutu fo magudie ne nkume mu ene nakese nyina mu se companies ne bebre honom a womo eye se adwuma ne wompotem honom a womutu efuma gudie no wia na ensase no woma gya ne saa se wombehwa dan den ni na ensase na ni asa da ho biem no da bi womo nye ne saa sa mena no woma gyai ensuo gum se ma wahwe kura no obi akwa kotom na de wo haw aba na womo se saa asem we woma ka se reclamation no eyade se ehuhia pa so companies no womo ba no womo betu womo fam gudie wia na womo sesa womo niema na womo gya niema na saa wo ho no womo kɔ na eno na DAISEC ne chiom se nya de a womo betena se so saa niema no so biem enti enra eye dwemtreni ya woda DAISEC no ano enesto usun team wone na dwumafo ebo anamonko anyinam ene mmemme ya hodo bi ewepoema ntemu a ye mani ebi ewo honom ekohwe se de nneoma esifa kona ne nhia mu no anase na probo no ase no wo wie ya wone nsamtwofo etwetwe nkomo no ena wode saa ensemi etudwa. I also have an issue with the way our river body is being treated, the river body, especially Brim, is being treated. Especially when you see the chamfan on the river. I've said it before, normally when any task force go for operation, they normally just attack the chamfan machine itself and leaving behind, but you could see that it has become difficult for us to deal with the situation because once you destroy the engine, they can easily repair it. Once you burn it, they can easily just go back and buy another engine. That part that normally we destroy is not so much, and them is about 10,000, so they can easily go back and buy it, and sometimes they could even get the parts and even repair it. Enia yekoti esesie yi eyowura Ernesto Usu intim atiwa East DAISEC no wono ene dwemtreni ya wodano. Food and Drug Authority FDA womo ehwe enuane asrade ahodo titru de de ko nipadua nim no eho se de bebe nyina no eye papa na ebebo ye nipadua womo na akasai titru womo wa santemantemu na eche se womo fa womo ba poti no ede bobobo womo a eni emre ese womo ede fa niema ebebo nipa asetene mu no ede ba eso
enti wo mu wura asante mantam na wo mu akwakoto stores ne bim ne nyina ne se etama ye de momofra ye fra ne diapers standard no wo my Ghana ye wo de yen se de ye mofra no tote wo mo ha mutie de beboa won ya ma rashes bia nkogugugu wo mo ye eno ne ye pe original no na so se binom de fake abeba bem wo mo kwa asante mamu no wo mo hu bi enti saafo ne nyina wo matototo wo mo soto nom ena eba ne sa no ye nsa ntwerofo nsu di wo no machi na wo mo bo so amane de kire se we no adehye ma wani na ho esan se ya na ye pede ye de asawa na aye cotton enti se okofa foforo bi no mu a asa roba na ehye mu abe se akora no to bobo mfumfunja nom ne ade na rashes bi gugugu no ebe wie na asabi wontime nyine to so wo yikura anya kono ne se hunti wo mo ka e de a kire se eba ne sa nso emfa pomudempa emre won enti mo to a ya mo hweyi na mo hunu bibia nso saa entem muntia wo mo na so ansana ne besiasi yet also a prosifo wo Eastern South and wo mo e de ato dwase wo mo ahyehwehwemu bi ase efa anamo bi anipa binom etuye e wo buadua eduana family no wo mabusua no so se wo mo ba beje ahemfie no aboso na wo mo kire mu se nano memene da December ne de toso edunan afia emu ena bretu abusua panyina wo no e wo buadua ho ekobo aprosifo amane se wo mo ho no man wo mo hu se nipa binom ekuo bi aba ya wo mo ababo awura ahemfie ho no se wo mo e ba beji tumi every bretu family no e ho ne ye se shrine bi kura e wo ho no mposomfie bi e wo ahemfie ho wo mo sese niema paapai niema wo ho no mo a na nya asem kuma asem no ebeto odwa no nipa nwotwe ena yese aprosifo akire wo mo bafo kwame eje kwabenatwum bafo kwame ano bafo kofidankwa ena Maxwell Frimpong Eric Dankwa nana kwaku Frimpong bafo kwesi ampa ben ena bafo ya wenya wo nyina aprosifo nsa so mu a wo mo ebo mahwehwemu etimi akonkan na yesesa nipa nwotwe ye dikan ede wo mo akopie mu e wo bambofo ho amomo police inquiry bill ibia ene ya wode ya ye kasa yi ena ye de wo mo ekwako gina emra no ano na aprosifo etimi abomodene ama ye kasa de abuadua honom no e ade se asomdwe ayi ne ti wo honom na wo mo ka kire wo manfo etimpotem wo nyina se hwehwemu da so ekoso enti se wo information bi ebetimi aboa ama no kure bi e wo asemnum etimi epia fa bedan wo mo se de be ya wo mo hwehwemu no eno nso ebetimi awie peye abusua ye to aso ama yenko jaman anafo abato mpesua no so na eho na kuroba ko efro se nyamfie wo na je atakura mani ampon wona nyamfie hene no wode to ensentwerofo ani mo se SOMPA mo de mo kan ko akiri na hanso na mampani ntie monka na ento na so mo se cashew buo no se de waye kokoo no wonya ne saa na enomo mo amakuafo a wo mo do cashew nso ahoto emra wo mo asetenem na saa semi bra wo kan na yensentwerofo wo ho ena nanade beto so akyese se de ebi no mo kan na sampade cashew buo ho kora na wo mo fa firi ene eho ade no ewo die firi anase ewo die ntira na die ntia na natakora e kan we no yentie bi mra mampanyi wote susisi a His Excellency John Dramani Mahama say omtwena ni mehwe yen wo German South ha na omwa ma cashew prices na engina na ehihim na ye basabasa na makuafo adwen nyina aye basa no engina yi na sabiyan so yenya akukuduru na yenkoso yenye kuyadwuma dodo no eni se cashew no ya na sampa na ewo enokre cashew wo sampa nanso ye ka baabi a cashew ewo pa German South fi se German South no ye ha no emutre na kuafo no so dɔso wo ha ye dua cashew no mo enti mpempi no ye wo companies a omo wo ha omo to cashew no bi but nyina achi no sa companies ndimi nton ne ma nyina ewo ha na omo so kura ba omo de omo nan na edi ano enti se koba se emraketi bi wo hote se de sikan mi ahodo bi ebata ho no a ebeboa ewie na assembly member wo ko kasi kurom ona bo se wusu wono nso ekan bi to so
Sem na futu sem era me de be ma menu anu akuafo no. Te ma obi aba mu te obetwa ne cashew agu. Na me nisa ban papa ba. Na minister so ye agric minister ye nim no. Ansa na okoye minister in charge of agric. And da ye vet no. Ye wuro ekopoku agric minister. Why fa so kasa fa akuafo no. Ye chinidi se wa bai sachira beba na titi aba ma cashew akuafo. Na me sra ban se ye hia processing factory. Awo German South. If it's a over Buro regional, German South is the largest producer of cashew. Your land, your cashew no. Ye hia processing factory. Se processing factory wa ha. The omo ka se akuafo no ton ne ma no roughly no. E masa. Na no so kwa be sign the adwuma. Ma mabunu se de da ye mampanyini akoma so se opa adwuma de ma mabunu no. Ko ka se kuroma assembly member. Honorable se wusu e na kasa ye. Na cashew kuani yewra tachi nso kan bi won ahunfidi atiti cashews ye hanom no ye yusu manual yensa even gloves kran ye nyana cashew no se yensa akora na tima ko warehouse akohu machines ya eba ma ye ho ahanhan yen na ye timi atiti cashews no se ye ese na efata na so nam se ni hu akade enti no yentimi yesesa na ye de yensa etiti na nsuo ese yensa mesre aban minister ohwe ya so na niema se ntwenani na omwaye na sa niema no na mima trabriche 26 good years me ne abrofo ye adwuma no kredi ni niema nyina ewo mafam wo ba ha no mo obi anime so mo de ba na besi na atakura amani amponso a onim se mi Adam tachi born again o de hye mensa ye ni aban hwamoda de be ye ma nkoso abaso wo German South a atre akoba bia cashew akuafo wo musu no wo mamane de wo mo fam no na wo mo de atoso a yensa ntwerofo ato bia mane yen kwaku mensa brampa wono do mane na afa ho nyina kofa German no wodidi ko ho na wode eto aye enam 93.1 no ayiko fo nso afa asantema mu adamfo pa radio eno France abrochima mu a wonom nso ede ne na mu abusua Facebook ho no ye hia wo nkanto so wadwenkyere ewo ho SOMPA 106.5 FM Accra eno na kwajoje si company limited wode adanse ho ne mapapa no akuta yemu de wode sha ase de wode kwa akwie ye ka wo se SOMPA kunafo akyede ne ye nyenwie na mo betimi de wode abem 0598 559 802 0598 559 802 na fe yede de aka nyina nso atoa wo so 2074 eyedudo tete hode no na ene yadada so ayo ebo nipadua no pa bestiu mi no ye kanfo mo anopa ba bia to nro bia ebi wo ho so wonya didi we no mu unonom wi a obo se wo no mu toso bibia ye de be ma obedi bo okra wan ha betimi edi ama yeye eno sa no ya just wo mo hot kinky no Jesus our source wo mo de nkwanso bonten ne no a papa ne boefo 3 Ghana cedis pe na wo de matufo enti wo a wo battalions sa wo fie no eno ane se wo ye wo fro ye na wi acheche wonam na wapaja okuma na akone ya kan de amount 025 6068 832 womo ene kan ye hunti ye dan ye hutiawa ye ba ye de aka ebeto also Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so de wo mu ginamu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufu tontonte yenum sane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebua nipadua no e ma immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tontina 74 yin so ya ye ne say nsuo kokoro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi
etimi de wade akọ samene wo a ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kamasa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289131 and 0246073498 FDA agi edwedie nkratoi atum Eboso Duma Fest Festival 2026 Afinso 2026 Duma Fest no Eboso Yeshasie January 2nd 3rd Ekopim 4th 2026 Ewo Dumasia Sadan Sunyane Dumasia Ehobeye de Bruta Brabem witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family SOMPA FM Amrado Me I see me penipa. The sounds why I see me did. When the shade and I cannot deny all of my love for you. Now the legendary Ophelia live band in Soba Wosono Sponsors 21st Clinic Down Delivery Box and Bottles Jace Ackley Big Drop Agency Cowbell Twisco Holy Crest Block Factory Black Lounge Eastbet Hotel Sheila's Executive Hotel and Lodge Media Partners SOMPA FM SOMPA TV Nasada no Obi Bio Peso Beton Dieno Ombebu Kutebo Sikakuma Bi and Obetia 024-188-3559 024-188-3559 Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the celebration. Ella, me pacho brana me sha dia wo bagi. Bra, aden, ena subiem. Hey, time heba me sha ya me ka se ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya dia ba ko ebeso yen. We dia udi se ofa nyina. Time heba me sha me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku die nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro die wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se ope time heba mixture enru dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. TV Emma Aketiapa Emma Aketiapa mpa busuan de kase no ko amanone na Nick Reina eye eba edema Hollywood director Rob Reina ya wenya ne baby ekro na ne bredi kanie se wokwakopi mu ewo asendibia abamua no edimfihia no eduasa mienu 32 years na entasa ye de ato ne tiri so ene se won wankasa na wofo eye ne maamene ne papa weku omo wo susu se weku omo ewo omo mu fie na wotwetwe mu ne ebo mamane se owura no wone ne ho kani netie wo mu mienu nyina ye kohunu se yawo wo mo sekan a wo mo da mogyamu ewo wo mankasa wo mu fie obi anima de koro ba ya saa nipa mienu netimi ahwe wo mo nkwa at the same time osa na ebeto odwana ne yese se ne ba Nick Reina wodi mu ntintima enti wo mo ebefa no na lawyer ni Alan Jackson won nsamtwefo etwetwe nkomo no wochem se asem we no eye serious pa na wo hese de nkomo ni sifa kono a asem no eye dicey nti ese wo mo hwe no wo mo kan yese de be ya atentri ni betimi aye adwuma nyese wo mo suspect ni pa ne kekenti na wo mbe kukuru no de na kwakotum wa bra e bia wo mo nya due diligence bia enti ye kase nyame yadom a eye genuine de to so enso no mo de final verdict no ebeba
se abrante no eyampampa se wonu ne kun ne mamene ne papa anase eye bibi foforo na wabra wo mu wie mu e wo court de dikan a wo mo esore ye no Alan Jackson ya oye abamu ani lawyer woni nsentwofo kasai is that our hearts go out to the entire Reiner family. There are very complex, serious issues that are associated with this case. Those need to be thoroughly but very carefully dealt with and examined and looked at and analyzed. We ask that in this process you allow the system to move forward the way that it was designed to move forward, not with a rush to judgment, not with jumping to conclusion, and with dignity and with the respect that this system and this process deserves and that the family deserves. Eni ekoti esesie yi eye Owura Alan Jackson wono na ye mranimni edema Nick Reina eye Hollywood director Rob Reina ene ne ho kani a wo mahwe wo nkwa wo ba ene abrante na asem ni sie wo Los Angeles enti amonone ensem no na yede abrona hanko na yetabo amonone voice enti wenti SOMPA wunya bintie yede ni nyina esi wo hano no pensema wodo yede baaye na de edimu akoti ni bi Excellence Ministry ne say dom kuma na fra wo mo frese onyanfo imano amakofibu wo munyi na dino enya de ese nyina so papa bia ewu Yewura Ahmed Ibrahim nso de atodwa sei wo mai mu ba bia bankra chempanimfo wo mo nsa beka street light na emom asiesie ya yesiesie ne bosumi bia no ebe na wotwe no munyina da anajo ne anopa nyina Etiwa East dissect no bokoko se wo mo a wo mu tu afom agudie ne nkuma ne na kese mu a wo mu wi a no wo magya asase ne saa wo mu nsiesie enye ne yi no wo mo ba mo mo pa nyamfie hene afe ko kase kurum asambre man ane Yewura tachi cashew kuyani born again wo mo se abanmra cashew ne to ene ne processing mu ensem no na ebi eka ho na anopai asomfo benu ye bekinkan edemamo adwoa asare enimidin mene triple man ajapia apam dada ye ko na safo e the sports atoa ye wie pe Ghana today besan bo akwa mu